werigiro bwakwa nwithirite wina ugoro bubwega ningo kugwata ugeni kirinteto chietu cheru ithatu na rwiri tariki 23 mweri ni wetandatũ mwaka ni 2025 mbita Maureen Kinya mona ni retwa mathithio ni Purity Richard amona nteto iria nkureterete ni mwekuru ntigwa kuma kanuni kugambana na wakili Mbogo iguru ria munda wakili akiuga gamba riri ni ria rikoti na asinda nzemwe kuma kirwa nari kukuchania iguru ria kathetu umwe wa wakirika kwendia munda atina rutha rwa bangi Lentore gukathamiro ni guchumiria bonene kirindiunga ya DCP akimeneria bonene abunge ni kugeria kwangaratania ndiongeji tugakuretera gichunje kia biere kumurika maitia na mena ma ja CBE Pauline Twarane ntigwa kuma ntere chia kanuni Igembe South uria ukwirikana kinya kurira kioto kiawe ni kiria kuga gatunyirwe munda ne wakili umwe urigweta ntere chia mawa hamwe na bo tukiaraniria na wakili Kirimi Mbogo ugite munda jojo jokwirirwa ni jwawe gisheria na agurire jore eka 50 na inya kuma kiri mwiriga zwanto bankuru bare na nkuchano cha munda na mwiriga jonge zwanto bamburi akiwa kinya igamba riri niretire koti na asinda Dennis Mugendi ari na riboti eje na njirendi ku Mbona mbori ya mama no kwendo nengya munda yuyo kunechima ndamura mukainte konengerani no ndo munda kwande bita miaka 23 yokuibwa deuna azogere aramira kethia otenengera ria Paulina Kabiria Ntwara imwekuru mukuru kuma ntureni akathambi wandini ya kanuni Igembe South ali na kithikiro gikinene ni kiria akwathira ni gutunywa mundaju awe ntureni ya kiongo ni mathuri kianda ni wakiri Peter Kimbogo uria kugathimiro ju Kenya ni mukamiti wa miunda njau bari na miriti thine kwa imundo ko yegirwa mbe mukamiti wetwa njau na miriti ochokathia alabu iba tere bandide dioko yeno nto ndane ke ginya baro ayamba tuko yare no to korona ne are ko yega itela mama watu eka munda yu akwa ondite dioko yena mbelele munda yu akuno akita mama yo dioko ya inde te kurito na ndite dioko ya mboria munda yu akuno akita ndamura eni akita kwa kande boderi ambori mbibie kwa ndamura munda kwa yena mete na kila akekuo Kirimi Mbogo wakili na mbere ya mama re wote onere kama thiere aita kurita mianka na kinya bena ndisi onasibo ndamura ointa bona ni bakirito ko ya bureku ya bo mukamete miredi na mbere ya mama ambera mama re kinya kirore hao ndamura mukaite kinya kirore ni bwe yogua mundo ko ya Kirimi Mbogo angwathia giara na nginyithia kirore ni untu akwathiranagiritie iguswa kioto mwankana ndi na takiona ndiria kinya igamba riri kwa DCC riu amba ointura kuthiulungwa ni ririte arerwa ni ruare royo ri atirwa ende mweri ogenda ndethia ndari munda yu na ndaunga watuika ndekonga ndengirwe ndirimirite mwankata aindengirwe mundene na imete tanga to baro ya gwethira mundo ko indie kuo mwanka ntugwira ya marika thira azani na rero mpa baro bita kurima munda ambira nikange nindarire muno ndaira baro nimbetero mwanka ntugwira ambarika thira ndiu nino thine withatia yonde tukiaraniria na wakili Peter Kimbogo nawe na atwathirite mundaju noka enderwe ju ni mwiriga jo antu bankuru bare batwiri kugamba na bamwiriga jo antu amburi jure na ungumane ju enderie antu 17 Paulina Kabiria areo bashindo yakinya kethira na ndiriri riko kiri minister teto mukamiti njawe kirite kirore na mundaju ijwe kirwe implementation mwaka 2003 ya kuona ya nare kurijwa kwa mukuru etagwa Francis Manyara askara ungala ni kuona ni irue nare kuri kwawe
na naria na bekirwa boundary kwa ngala na kwa antu bau benderetie Paulina Munda riu agurite antu ba mwiriga jwita kwa antu amburi agurite mwiriga jwita kwa antu bankuru atwire kugamba na mianka yao neritanirwe so ni kwenderwa na antu bankuru ntitwire na thina wankaba antu amburi bambirie kurwira gwakwa so munda jwakwa jurika 54 na nkuthimirwa junze na inda iriete kila kitu baba bari antu around 70 ba antijeni ora ba group beta ba subdivider gwakwa. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Nzemwe ntere chianchigikirwa na arire gatigati ka mateta nyuma yomwe wari banja izi kwerekana kwendia munda atenenkiriro thane antu bangi banja uria wari akugura munda jojo na ugite we ari tayari guchokia munda jojo kethira ke agachokerwa mbecha chiawe nja izi nandi ne kuromba thirikari gutonyera bakiuga makarika zankuchanio cha miunda buri nizongerete bonene Gakimotegi ari na rugonoro. Nkuyano chemundi chumirite ntere chianchigikirwa na arikireana bamuchumo wanto mutunga ntomo irichia kwena issue ya munda jora yo kugambirwa ndi mwene munda na rongina na kuringana na ntatwira cia karikire kiumia kithiru gwatuika no monga twije naja kuthikiria bara bakuraramika na season chief agutwita itwijire twaja na maoni kuringana na mukuru mwene munda uria original mwene munda aja agaire munda jwawe uri ni mware omuthinja uria ugutunywa munda jojo wawe muntu ucio kuga kagurite munda ni urongo muntu atora kwija akauga i wakiri mutuma cosgay advocate achoka akauga indisi lakini batura tuona atora aretete aguri mundene iki atumi ukone thithia mantu chai chonthe o akuga into biawe ibienyangerwe no wejere arambura thikenkewe na arekira ngari ni aretanio imbroka ukwenda kwendia munda agwatirite my aunt no ntugite itu kuririkana ne gacheri kanana na kirimi na no kuona ote ari na ote otwiririte ndinya nini kwa uoni ura ankoromba akietendeke no tumukuru go tunywa transfer munda jo 1999 ijojo ko ojo go chieta wakiri no ndo babo kwa na kunda agantu ejere amaratasi aramuchainithia akiuga imbecha ciakuru au ni omunda jo aweje wetere airitwe mukuru wethaira magita ya maingi ari murebi atamenya inya na imbine ata gugwita no kumenya ndareta ero baruga guchaini akaigwa akerwa imbecha cia useni imwere bakwende kuthithia ibayukie miunda bendi na kirirutere rurungi rukiariru mutaikirimi ura kwenda kugura mundo uyu taito kuringana na sheria Kenya niyo yonanagia mwene mugunda kana uria atina mugunda so taito ikuma oni ndari mpenderwe mugunda ni one of the parties tawe Sarome na mugunda jwa kujunthi ngata lakini nande nuntu community tekwerewa nikio tumndendaga nande tuchemane na sibu kenda sibu atwira atia the way forward nkuigwa taka werwa tekato kugamba lakini nkuigwa akuru fence yako inambikagira mitire iri kuyonthe muthinja na thakachi ya ebejire bagitanga na ntaboria no wiji jau malicious damage ntaboria buru na ndauga atia ngukirira jau lakini ola tukwenderea no uba kugita atia kinya mugunda jurandiku no bakwenda kugita atia mbuma kuna ndete mbecha ciakwa guti mtomba kugura mugunda nenkanera mbecha aigwe bwega akira waumeku so I am here I was just here to seek peace na community na ntina thina na boni na embugire kinya community kauga itikwenda kumbona ku lakini bambire bandae twaje na kurupa nkona into byakwa atia the only thing ambe riu kinya mushaindi wengwa nte mushaindi lakini community yonde nuntu no ne onaga ni nthingataira mantu jau yuga yoni but nande turejete anarua kenda tuthiria mantu jau kuma gicigombunge kia Buri ngiripotera Weru TV nyukambitaga Ki Mutegi.
Mubangania wa kiama kia DCP Mithika Linturi na achokerete Ameru nkatho ni ontu bwa kugwata ugeni nkiama ya DCP Meru kiri ndiunga ya ntuku ithatu kagitenio kau Mithika ni amenerete abunge ba Meru akiuga nibo barabangeni kwangaratania michemanio yao na njira ya gutumira enyangia kugira maiga na kuinga barabara nkurukini ataririte Ameru bakagwatanira na miongo ingi kuonokia akenya njarene cha thirikari ya Kenya Kwanza. Akiaria ari obisine njeru cha kiama kia DCP Meru mubangania wa kiama kia Mithika Linturi ni achokeretie Ameru nkatho ni kwamukira bunene ndiunga ya kiama kia DCP ndira kirariongete Meru weekend ezi gitongeretwe ni munene wakio Rigathi Gachagua. Buru, from the depth of my heart, I want kwenda kuwa buru Ameru kumania nkorone yakwa na tongeri baba angi tuina bwao kago tukwenda buru boya nkatho cietu na tubwire bwega sana nonto bwa kumara na utu support kiri musafara yo kwendia kiama ketu kia DCP wendo bora turonere ndene Meru kiri ntuku ichi igiri chithatu ni wendo bunene kambu ende National Organizing Secretary wa kiama kia DCP na timu ira ikurani DCP county ne tututeki wendo buu na support you for granted. Nongerete kiama kigeka mobatu ja kariba Meru mbere kire gutigira Rais Ruto akathana mukondo jumwake. And because we have become more clever now, Kenya as we move into the future, o craft coalition ira tukathithia ekwania Kasongo na antubawe nyumbani. We will do it in a way that to protect interest. Si antubetu kenda Kenya kwa tuiga no tumba kwethera ntwenwe I one single presidential candidate atiumbo tutumira buthuku kana umbo twendia ura William Ruto atuthithirie. Linturi amona bo na ugete ndiunga eze itare mbuthu mono ni onto kwino bararigira gwa gweta ende bomba na akimeneria mono ambunge. Itweyire nkubu peacefully notina tutari hamri na tutina thina na twathima a lot of resistance ya nguns ira ciari ni ayumbe na sponsorship ya thirikari na nkwenda chokia nkatho ki timu yetu no ndo maintain peace na tukabiliana nabo peacefully na tomba kuthiria mucemano yetu yutina andwa kabisa na tuendelea twenya Meru town twatiri maringe ata skes tairi ciakitwe polisi town ye there was no police presence at all yekuriirinya kundita nguns ira ciari na ira ciari sponsored kuthukia mucemano yetu timu cietu nacio kuva power nguns ira ciari o Mikinduri Maua was also not very different kinya githetari as pronounced wita kiengo na kwarinya kuthuku saini na inkwenda kwira mujumbe kinyawe onao please desist kweria utumira violence. We are not known kwithia turi antu bandwa ndene Meru akiromba thirikari gukaria karindire bakwenda gukia mateta jao antu boke otwika ibakwenda kwa associate antu ibakwenda usi express na njira cio mwanya the business responsibility ya thirikari irerio number 1 ni kweria kweyana protect lives and property cia citizens betu. So when a government fails ukarianto it has no business being in power. Ni arikirite ni bakurungamana Gen Z bonthe auke kuririkana Gen Z bangi bare batere uturo kagita kamandamano mwaka muthiru. Tukungana na Kenya bandi na Gen Z cionthe chandhigurui kweria kuririkana kana commemorate tariki 25 kana mwaka yumwe after protest ya Gen Z na tuenda kurungamana nabo in solidarity kurikana antu barabo orairwe ni thirikari no antu raba protesta against the finance bill na tuere thirikari itwailitie na inkuona
kuna a systematic and design ya cause violence in the country, which we want to condemn very strongly. Maureen Kinya, Wero TV. Etana mbere kurumira nteto chietu nchokere tenyume akagita gati kuraja nkuretire nteto nkoroki. Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Jamania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na ja mirongo ire monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na incho ni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirwe tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na amero gweta ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru dewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi nyangia na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa Kinyandu kene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. She nice na nice extra premium. Uri na kiroto ya kugura ngari kana munda gukiria biashara yaku kana kinya kuongera utonga bwaku aja Yetu Sacco itukombithe jau jonthe na Yetu Sacco Asset Finance Loan aroka gwata mukobo mainde kumija shares ciaku kenera kagita gakaraja kurea kamwanka miaka 5 na mareja manini. Yetu Sacco iriaja gukugwata mbaru ikinya gwekinya riongera rwangirwa Yetu Sacco akuwi nagwe na uringe thimu gukurukira 0724 114 444 kana 0111 038 000. Yetu Sacco Asset Finance Loan, empowering you to dream big and achieve more. Watu magabi ishuyumbi isibili twinsa wafikisa sizungulunkulu kuja Zulu safike sathi kusalwa embu bahlangana mehlo kanganga bazi inkosi yobanamandla. Bomba kuma mutaratara jwa kithomo jokugarurwa na twambiria gutumira jwa CBC jorana ndejo gwetwa CBE mpangarata nono itite na mbere gukujirwa aciari baba inge bakioneka kuremwa kwerewa uria mutaratara jojo gwetithwa na mbere uria aritwa bakagerwa na muthiene kuthingatira iroto biao ni gukujiri kirigitano gikinene kiri utumiri bwa mauku na kinya uria aritwa bagatonya grade
grade 10 nyuma ya kuthirania na cukuru ya primary. Kiri gichunche kia biere kia riboti hizi ya mwanya mwandiki wetu wa Nteto Ntinyari Kinyua ni ya kugwete njara gwe mutegeri wa Weru TV na kutaridia are haongwa nyungu irumite kiri mutaratara jojo jwa CBE. Miaka kathomba nyumene kuma Kenya kwamukira mutaratara jwa CBE, changamoto kathomba ni chikojeri kire kugeria gukinyaniria bwega mutaratara jojo. Kuringana na Profesa Jacob Kaimenyi urene wa wari minista wa kithomo ndira thirikari ya bangira kwerukira 844 na gwitikiria kwino ruji rwatere mukaro. Kwintu gitagwa public participation. Ukaambiria gintu gikieru ya CBC. Ukarega kuhakikisha mtu wonde usika. Muno achiari manto yego kwenda jatete kuraja. Muchiari ke CBC no atetheria mwarimu muno kana utetheria mwarimu muno. Ujo ni Jojo wa mutethia ureni wa muthomithagia na kumumenyera na kinyandira thirikari kumwirigira bunene gutetheria mwana ujo kiri homework. Jojo atena umenyo bubwingi bwa mauku atije sign language na nkuruki atena umbani bwa kimbeta kukinyaniria mabataro ja CBE. Matethagia ya onyu thunji ombaburu kwanja nyaga da thenje ndatonyere o athengi thoma. Etani ndo bingi muno nyato kono gututaurira kariko kau tuga nyamwathani no mwega into etagwe into muthomithithia thina muno amwathani antwariti weregero wa mujiari kuringana tutwire 844 system ne ati thirikari ne ikarira intubia beyond kana rungamira intubia beyond bikwendekana materials kana resources ina kendekana dene CBC kana kithomo kionde ugetho kera mwari muciari mwana tutina gintu gina cukuru ndio tumugurire kou ikuthugania ati muciari na mbeca akethwa tina cio aciari baba ingi bationa mbeca ndiari yankwira uma uti mbeca ndawana ndio chumba Kenya takabuvugi muno nankora muciari ndio urekera na atina mbeca kathithia ate skuru ni geragio rega chipi nonto aciari nabo utebetia bionde bire bikwendekana kwa unandika kupwacho anjira ira bomba gutethania nio kethira ni aciari bagaita kanini na abwebo aba support bokathithia kethira ija kuruga nonto kwebo nyabeja ku ibaitana wa kuruga na ndekethira ibetitwe gintu kira bakaruga ukona skuru nande ni uchipin ikaita biria ikumba kenda project itabwega kuringana na mwarimu kuri na njira ingi iria aciari bagwaga bunene kiri gukianiria muoroto jwa kithomo giki na ndi makosa jara maingi mono ja kuthithika i project jeu wera mwana athithirie nja mwana abwiri kuthithia wengwa aunda ni biria ka unda ni abirete lakini aciari bethithia opposite etaka tumithia aburetera kana akathithie we aburetera na ndio tukuona objective ile kwenda ite achieved nonto na ndikire oreteri tekira mwana wengo athithitie na abwiri kuthithia locally na intobiria bikuonekana nao najo kinya gikunia najo kinya maratasi atumanirie akuretere nonto gintu kiria kwenda iskeli eu agwata aritani ni agwati mbarubangi bare anene kiri gukinyaniria CBC ende bakurigaria bataye wa moritani jakungana gwitithia na mbere mutaratara jojo ungi na bwine tumi muno ni aritani otomba gwigiantu training moritani bimya biere umwira komenya tumika CBC okuonkuga muntu aburi wikwe gita bambere gitari nene buwa mbere wajaire achokera egita negita wajaratu na biburu ne tumyono aritani bara bagwitana nandi
baretho iba primary baretho iba secondary kana university iba bwiri gwitanwa CBC kumba kutegera mantu ja gwitangwe na njara muno practical no ntubuti ngani urajoro mbugire kaberene yamu kumenya mantu ake kuthithie kugu netumi muno. Yes, we were trained, but training we take a short time. Tutumba kuga we are thoroughly trained, na tutumba kuga we are completely ignorant. So at least it was introduced to the program. We to think green buru. Na bandu kinya we mwalimu oro gwitana. Oro wiga experience is the best teacher. Oro gwitana no ta ukige experience ukaminyora ukaitana mwana uju. Ange aragweta nyongo riko bunene ni bwege mauku skuru mwanya mwanya kioneka gutumira mauku nkurani na bwarito barabara na mabataro ja mwanya bakiaga mauku jaraja ande kijatagerete mwana ora uri na uwathe. For example, dirangwita na music. Music with topic itawa rhythm beti. And this rhythm ukawira mwana navikire jariro gwita na notes yu ukaringa wa mwira ta nijo mwana kabati kuthikira kana merondi na na babetu bati kwigwa ko yu ni thera imwe challenge ko au no kinyo change wone ne ata ukomba gwita na topic yu kabareta different books ikethira yukure ire subject imwe kana ire learning area imwe lakini jakethira jema ukuja ire mwanya na ndi ukana ndi kwe yukure mwabugeka kando nditio tumbeleka na mbese yu nkona itirabwiri kugura materials ingi. Kuringana na Profesa Kaimenyi no mwanka thirikari itegere wandiki wa mauku bobwero kethira ni kwenda CBC ekinyanira bobweka. Thirikari nite ejuu chini makikishe kuina standardization e mauku content not one origin na nya practical demonstrations mantu antu baburi mantu aba menyereti teja kumome mantu mageni mantu yaona gita kada jen torene ubagitwa mantu jamwe ugenini jakaleta dinamono nyombo bakuona nto jau kwenda au kwendete kujira ntinyali no kumenya utubiri kwa kwenda mapendeleo nukaandika yukulina kanto kuda kuini buri kuda kuina competition mashindano na mwandishi kana mwandikira kana andiko bakaandika makuya ya madongi kurukia bange tukabajukia nukuwa ntuko ya rojo tugategera thina irasi na mathaga jangi jarajari na gitumi kire gukinyaniria mutaratara jojo jo CBE. Minista wa barabara thirikari ya Meru bagwatanirite na MC wa Bogeta East Haron Turanira ni bariongete ntere mwanya cha wodi ukenda kuvuja barabara iria chitite na mbere kuthondekwa kukurukira budget ya mpongeri akiaria MC ujo na ikirite akariwira ne bwa gutigira barabara chonde ni gwitikirika akiuga nicho ikanenkerwa giteo kiri budget izite nawe akiaria sisi bario ni agerete mugwe gavana wa ukabere Kawira Mwangaza akimuria kwa gavana Mutumakanya ombe kuritira Ameru Ngugi mutugikare katumenyithie njireje yetu kumara mastimene na Mwankaja ndunga mithaiji ibujera riso notorious chukuru yetu ekaira ndesku nyari mo parari baure mokweja chukuru nonto bakiguru ko tenga rere kurukaja ibororikana kinya igerio biongwa bibira thithagua ngare jiare maira kabarine ara otwo taringa siasa na kiguruke ne umakane rongo kwaria ni migambo ya MC wa Bogeta East Arondurani ruraba gwatanirite na waziri wa barabara kire thirikari ya Meru David Bario
bethirite bakithiurunka wandini yawe bagitaga kauriti ngui wa barabara irachira thondekagwo na kigina kia supplementary budget aria kiaria bario ugite wandije barabara 15 na chithithitwe nawe MC thuranira akiuga ira ingite ringithitwe kirimba njeti tagatigira barabara chombe wandine yawe nechikaribwe kana nechigwetereka inkuromba kariba kaira bumenyereni njira ire gutonya njeji yenu butikeje kuinga muno na mithetu kenda nduje ijiomba gwita bwega itikeje kugitanga njira na tugeta mbere ubuthithiria njira chionthe na ibuje abogeta ici ure nene i ai nkomenya babwe bore ari miberia mono bore ari miba kawa bore ari miba bokando bore ari miba mpempe na marigo na into binge barabara ibo kwa nake abotethia biashara kabua ana basukuru akomba gweta sukuru anya muntu achu akomba ginya sibitari mantu ayo ndareta tuingavana Koro KMC thuranira na rombete akariba kwa kugwata mbaru na kuika thirikari ya ngabana mutumanto ithingia kenda beta na mbere kuguneka na mirandi ya witi na mbere nawe waziri baria kiwango iri kugitekane kumana na ngwatanire reo na ndeja meru gatigati ka MCS na ngabana gavana wetu Reverend Mutumanto ithingia bonsa potere we boganza potera roi ibu kuona matunda jawe na bukiona matunda ja ngavana wetu no ntungavana ndita tukaraniria na aru antumira minister we jaja kutaga njireje bute kuona na uthia mantu amanene burona kawira mwangacha aja ujo bura muona roi so irongo buromba nkarieni na abu bukandirikana 2027 yes butirikana ngugira nguthithia tu supporteni na tugeta mbere kurita ngugi yagirite kandi bwira maendeleo yatekimia kumbika kethira tengwataniro ya mheshimiwa wetu Aaron na ngavana wetu waziri wote wakoka kazi waziri wa barabara ndea waziri wa health arina usibitari ile waziri wa roye aikila mahali na ngo hivyo tukaendelea kurita kenda na atwe kinya 2027 watorikana bugarigana twethingia bugarigana Aaron Diene waziri bari na rombete akariba meru bakathikira siasa inthuku mono akiorotoro aringa bana kawira mwangaza nikede akugariwa gutengo gikuritwa ni thirikari anga bana twithingia untu buria gwetete torongo no tubati tukuona mwekoro yo na kwenda kutufuruga na kwenda tufuruga butionete butivine na kwe yakithirunka akiwo tengo tukurita ende mwekoro u nakire na umere gitene netikirie kenda 2027 kethira komba na yarombe kura lakini mutuma naewe kanya kawe na tutowe kanya getu turite ngui uma wandine ya Bogeta East gicigo mbunge kia Southiment nke report ratito cewero rea kwa rietwa ni mutuge kare Kaunti ya Meru rungu rwa rwangi rwa urimi ni rubanganitie mutaratara jwa kuthima mithetu kiri ward chionthe 45 kenda gutigira arimi ni bakuanda imera biria bikubatara kiri mithetu irere miundene yao akiaria CC General Gatangugi na ugite eze ni njira njega ya kutheremia urimi kaunti-ini ya Meru Andikenda gutigira na ndi muri monde ne kaunti ya Meru okora kumbe ari akutho akimenyora muthetu wa jukai nikenda kimera kira kwanda itho kindu umthie bwega na minister urimi ari ne kaunti ya Meru no General Gatangugi augite bena mubango cyo kuthima mithetu iji nikenda kumenya thinere inyo ingwitikia mithetu yetu tukamenya ugima bwayo tukamenya ubora bwayo ni atekari na ina tugatumira fertilizer iriku na kio kina gitumi muno no ndo arimi betu rimwe twikara fertilizer na aria tukwendeka na aria fertilizer fulani katuga DAP kana UCP kana irenge ya DAP ukethira na aria tugwikira cio na mwe kurenda gwitwa calcium tugekira phosphate na calcium ikwendekana na itukwenda ya uria twa nda promisere arimi ndaberire turenda murimi arima munda jwawe akona baite nene na akona utethio kumania na munda jwawe. Tokeo ambayo tumepata kutoka kwa lab ni kwamba mchanga nyingi za Meru
zina hitilafu kidogo kulingana na organic matter. Organic matter ni changamoto. Inaonyesha wakulima wetu pengine hawatumii organic matter. Akiuga nandi mubango juju nuketakie wandi cionthe mwenangwane na ithano nikenda gutigira rimba kuthabagitanwa mubango juju kethirwa jutite kiri wandi cietu cionthe wandi 45 kunthe onara kwina MCA tugeta nau na tugethanira na MCA nau na bagatugwathia bongwa kuthithia bio kuthima mithetu iji kwa kaunti yetu yonthe ikariungirwa itimu yetu twetumaira andu bara betu ba ward agricultural officers na sub county agricultural officers nikenda tukakinya kuntu kunthe nikenda tukamenya mithetu yetu ikaria atia kuntu na kuntu riu kenda murimi aigira fertilizer murimi akianda kimira ethira akimenye kimira kigwa kaanda onto no anda mayani yako bati kuando kawa no anda mpembe yako bati kuando mungau ku purpose ya kubuitha soil testing ikumenya muthetu yukari na muthetu mbio kwenda ya tomba kuongela abia kura bietu tomba kuongela mbecha na tomba uteithia antu betu. Ndio hasa kutoka kesho tutakuwa tunatembea mashinani kukutana na wakulima na kuwafundisha umuhimu wa kuwa na udongo ambao iko mzuri. Agwe ndiwega baraba kutetheleke mbango juju kinya barikia gwita ikare kaunti Meru ikethwa kiamukira mbango juju ya kuthima mithetu aramukario mthe Meru akethwa akigunika na itu tukaniritie na governor His Excellency Mutuma twethingia program yeje ya arimi ewe gipao mbere ine nkero inya nikenda murimi wothe aria ari kinyoro teguciumba athimirwe mithetu yawe thirikari ya county ikamuriagira tubeca tu tukuriwa twakuthimira twakuthima tondu boka gita murimi wigwo gwa agita andu betu bankirigaca kwita kuyugia mithetu yawe eja kuthimirwa uria teguciumba buru ngabana na ugite tukamurira na twina uwezo bwa kumurira no tukwenda murimi wothe okira kuma u ari aitaitia baraba guciumba na botu batetheria baitie nyankuruki atoba kuthiria thini wontu nyagira fertilizer no wekira mbi muthetu ina ururubura utumia kubuna tumia kimero kibati kuma kuningo ndo bachokiria nkatho na yongo yetu kurita twina bwana waziri wetu wa kilimo na nyanga bwana wetu His Excellency Isaac Mutuma kiatoba kwa kishanto wetu wa Meru bakumba othethuka na bakumba karabubuya kuthuri mrioki Uru TV mutejo wa Kangangi Onde na barabatharimi na njira ingi mwanya bethagirwa bagikurukira thina inyingi mono gukinyaniria kithomo Zipora Munywa uria ni munini wa mwarimu munene chukurune ya Athi Special ni arombete thirikari na endi wega kubaringa njeki kiri mathagaja gitumi jana baba agitariria baraba ingi bachiari batina umbani bwa kugura into bira bikwendeka kenda mwana akara ati kunyamara amwe na vou noritie achiari barabarina ana na mawathe batika baithenja endi babaikie cukuru kenda kuagirithia moturo jao arite kagitaga kwa mukiro tethio kiri muntu umwe kiumbe ana bau baba spina bifinda basietaira kioro bate kumenya igikuma kwa batumaila diapers all the time kana pampers ira twita pampers na ibatumaila diapers cia goro muno nuntu kinya barabena na ibaije ura diapers cia goro kwa muciari no mbale mo kuri afisi ende akaremwa kugura diapers iu nekethere challenge na ke skuru yetu kugeria gweka na bau skuru egita rionthe ni Zipora Munywa munini wa mwarimu munene skuru ya na barabata ukirini sunsi bia mwere ya Athi akiariria mathina yara na baba kulukira mno barabatu maira pampers asiaribo kuremwa kuria bisi na kubaurira pampers iyi unzubu tumite ana baba ingi bakaremwa kuria sukuru kwa kaita karaya mwarimu Zipora arite ya wendera kwa mukaire intobia kuria kuma kiri Patrick Kimathi mtu wa wendi buboya uro kuliongerete ana ba na ukungwira birthday yawe nabo wari family ya my wife Kawira bambirite benda bithirande na birthday inda bera nani birthday kwa na mba kwenda tumu celebrate ra kira na babetu ba tethetwe mwanya anda waru ari kwetha kubui mno tukeyana kanini kara twinako tukarianira nabo twakonania wendo kenda at least betheti oni ndaiba sonkethe andarimikite nontu mithira nkiwa ndenda kwethe at least kithitha cia kauntu
kidogo tu kara murungu mbombethia kire community ngwetekia ni kethira ya wake up call ke maisha yakwa. As much as skuru we bando thirikari ni ume support batu twinthe nara murungu na tombere boboya no tewa baisirire yire ko omuntu ayira ina thina mwanya na kwe bange batu murungu atomba boboya baraba we Lucius narora oba kwetha wina into byaku omba kwetha nyoke nda utethania kwina muntu omba kwetha inya nengu ciawe iratu kana any other thing kwendi nyoba urira lunch ndaboromba tumbe kwetha tu support this school. Ni barombete thirikari nendi wea utetheria na baa na kubaurira into bya utumira nikenda balika sukuru aciari na baba kiorua ni bareke kwitha na baa mesie. Tukuromba muno paraba igwe sauti yetu beje batutetheria nto au no nturi mwaciari betu batiomba kugura diapers nega tuma mwana ri mwaka re mwagukara kilasini pange ana bakaremwa kuja skuru no ntujana ndi ana betu barabara ya skuru ne ite na bangi around 50 bena unja bagite baremi kugura diapers kwa uri une area mwera twithera twina challenge ana baba ithawa muno bakaithwa nyumba bakethia bakioneka wina mwana yo ukona ya kainya muciyura yulani ende utemantu ya yara murungu weya na ana ngwetekia rira twina na ba ni yewa na bidi yewa no monga tubiwirirwe na tubawirirwe so barabonde baina na nara mesie tukenda ana barabadia nara nontu twina nthoni mwana ore murungu okwerewe na nari ne tumiko kwawe na no monga tubakarie aciari betu mero yonthe uingana na nkurukia mero na inya Kenya yonthe puturetere ana wona mwana oku are mwa kurunga mabwega kana are mwa gwita aciarie na thina icio marungo ibwega okamuitha akinya miaka 8 to 12 iro tujukagia na bau tureterenia na bau skuru na bange baraba ithete ana bau batikwenda bonwa ana bau beja na ajiro batetheka akinya thirikari lakini wekete mwana anja atetetheka. Nkiripotera Weru TV kumembe Bitawa Marion Karugi wa Kinyua. Kikundi kia ekurontigwa kumatigania na rietwa Daughters of Hope nebezete amwe kwekanira inya bakiromba thirikari na antu baendi bobwega kubatethia kuona kioto bakiaria baugite baingi bao ne benga gwanja chiao akurubao bakuwa batikone wa kubatethia ni boritie kurubange kutiandikithia kirisha kenda bono tungata bogima batikuthinika. Irita njira imwe ya gukiria ekurontigwa kuma ntereche tigania coordinator kana mubangania wa ikundi wa muthemba to no Chris Muchangi na ombite kwigua agikinya ikundi ni kije kene ta Daughters of Hope kuma ntereni oche tigania kenda kwaranire ya barita ekurontigwa kumba kwigua bagikanira gwirigiro na araba ombite kwigua bakiure thirikari na gakinya siasa na antu bawendi bwego tigiri bakubaririkana batiganirie kenda bakaumba kwigua bakithina mbere gukiro turoni betagwa ari ba wirigiro nuntu turi wirigiro bobwinge ona akoro beta nituthomithagia na beto ona akoro beto nitumenyagira nja cietu na kinya akoro beto nitwakaga nyomba cietu tutikaraga ome na twithagirwa twina as Daughters of Hope twithagirwa twina activities nyingi na tuli bwira thirikari politicians atori na antu bonthe batugwate njara baumba gututetheria twitha twina inya nkoroki tumba kumenyera na beto na tumenyera nja cietu tika mukuru kinya thanetre tiketiri agugwe ukario kimenya waiteya na waici yeci makinya njerori kana ki community rori yakiriyo kiri ana baku bakwesima ibu ntu tukathaba cietu na twamuinia twamwira ibweja ekuru wabu nkuruki baumbite kuba bakiure thirikari gutigira ni kubaraithana ni ithore mwanyara kiao no nturi murira mwe kuroti wa imukuru wake tiwe Kenya marani kinene akingata muye wake kana kinya atunywa kamunda karaumbire kwigua agitigiru mukuru wake atigo Kenya marani kinene mwekuru ntiwi nkona ikolokera mantu ya manene mwekuru mukuru meka 70 mukuru wawe amutiga ni kwakirwa nane kwao anete ko mwekuru mukuru rengi atiwa gucunda kinya into byawe biratigerine mukuru wawe so ni nkuromba ngaita mutetheria wekuru ba ekuru ni bamenyerwe na baciegite kinya bongwa so twiromba erware ta mwekuru ntigwa nono ta mwekuru ronge muno yago ni barungamirite bia kwa botho kumna mwekuru ntigwa akithura mantu atagirite no to kinya
bwingi bokona bra mwekoro ntiwa ko itherwa ne baile kinya kana ka mwekoro ntigwa no nto mwekoro atigirwe ate na wa mukomutetheria kinya wa mutetheria kuthomethia kana kara kawe twambiririe twa gikundi giki nuntu bwa challenges kana mantu ja jonte tuonaga turi ekoro ntigwa nturene cietu naja nuntu bamwe betu bagatunywa into biao bangi bakaurwa bangi bakagwatwa na inya ni ana bao bakagwatwa ni ba uncle bao na brothers uncles nuntu bakuria gutweka inherited na discrimination ne korontigwa bethagwa bari the biggest problem ni loneliness nuntu tutwere twina mukuru riu ucoka nyombo wakara kuri gwenka riu turi amwe twithaga twina inyembe tukacokaniria mathugania tugatethaniria na kuthugania tugatethaniria na mantu maingi muno warira amwe no bari bongo baumbite kwigua bakiona otigira iba kwibandikithia gikandi ya urigitani ya SHA kenda rira baumba kwigua bakiona mbajo gutigatwiki bokurukira thina inene medical camp iliku na ndake kwelele tulinjistaga na SHA tukwende kulo baithwa ba in SHA nuntu bwa ku avoid mantu ja mtu ata hospitali atena mbecha tututiona cia kwita ku fundraise tukauga mwekoro ni arrange tuswe bula baumba ku register na bona mbeca cia kuria nau na medical camp ekoro bakathimwa mantu ja maingi today ithagwere an activity yetu imwe kiruterero obiciro mubunge wa mwekuru kaunti Meru no Elizabeth Karambu Kaireme ukurukira Elias Kiremi uri mukaririgite wa GAF kiri kaunti ya Meru na umbite kwiwa kiwa bagatigira bari tobici bagutethera ikundi ta bibi kenda bikaumba kwiwa bigiukagira Mheshimiwa Kairemi no patron wa National Government Affirmative Action Fund na ni mwekuru wendete mono ekuru ja baba support yewe kiri ekuru ntigwa Meru County ne nene muno no ndu itwetete guntu gukwingi gu support ikundi ja bibi ekuru igwe ni murungu wetu Biblia yugaga murungu uga Biblia yuga murungu noe mukuru wa bara batigi na no ndu bwina murungu utekyo gikabumba imbije mantu ja maingi indi bukomba na kimantu jonthe kiripotera ndo cia weru kuma ntere cha tigania mbita wa John Thiga hau nio twakinyira muthejo wa nteto cietu cia ruthe ithatu tucemanie ntuku ya ruju kiri nteto cia ruthe imwe mbita Maureen Kinya mwonanetwo mathithio ni Purity Richard ethera wina utuku bwega